Sisekulo loludaba intatheli nomethuli wezindaba zemidlalo eSABC uThabiso Sithole uzibonele ngawakhe umengameli ehlonipha iqembu lesizwe Sixhumana naye manje ukuzwa kabanzi ngomuzwa ezindlini zombuso ePitoli. Thabiso bekuqhilika ihlathi eqenjini iBanyana ngisho nakuye umengameli imbala kulomcimbi. Sinibingelele lapha ku-Union Buildings lapho iBanyana ifike namhlanje kuseni izobungazwa umengameli wakuleli umnumzane uSilramaphosa bezobona noma ngithi bezonikeza iNingizimu Afrika indebe yeWAFCON ngokosiko. Kodwa ke ngisho kakhulu sibone le nsuku ezedlule izolo siqala ukubona izolo iBanyana mayifika lapha iNingizimu Afrika ifike oThambo abalandeli bebhola bathandi beBanyana bafe ngomningi babo. Namhlanje ke se-Union Buildings ake ngilethe umhlonishwa ubaba uMondli Ngobele osehhovisi lakhe umongameli wesizwe umnumzane Sisekulo. Baba Ngobele namhlanje intokozo yodwa sazibona izintokwazi ngemuva bezimene umengameli ziphethe indebe esindayo. Usuku olubalekile usuku olumnandi lapha eNingizimu Afrika. Inkosi kakhulu Thabiso. Akusondele August. Xa izwe lethu likwinsunguzi ensolo misebenzi yokungalingani yokuphathwa kwakubi komama likhathazeke linxunguphele zezo zinto abafazi baqhitha umlilo olonwabo sonke namhlanje isizwe sonke sonwabile siyadloba ngokwamatakani ngexa ngathi kuxa lehlobo sonwabe ngeleza sayilindela ezintokazi ezibonakalisile loba xa kuthiwa makulinganwe elothuba xa likhona bayalisebenzisa. Uyawazi ba amadoda udala ezama agqibela ngo96 ezintokazi ziyamaxesha amahlanu kwifinal zagqibela ziyiphethe lento sithi kubo enkosi ngokubani senze into yobana sikhuthazeke kuba nayiphina ingxaki iyasombululeka siyazingca ngabomama. uThabiso Sithole ubesibikela esezindlini zombuso ePitoli.